I pozdrav ljudi moji, dobrodošli na moj kanal. Danas igramo spektakularnu utakmicu Barcelona protiv Bosne. Nadam se da ćete uživati u ovom meču. Danas ću igrati sa Bosnom i kontrolisat ću ih, za razliku od prošle utakmice sa Srbijom koja je kompjuterski odigrana u trenerskoj verziji. Dakle, kao što znate, ovo je stvarno prevelik zalogaj s obzirom da ovu utakmicu igram na Superstar, najtežem levelu. Ne znam koliko ću toga učiniti, ali nadam se da će biti zabavno i da ćemo gledati dobar meč. Za Barcelonu nastupit će Griezmann, Dembele, Messi, Vidal, Busquets, Rakitic, Alba, Umtiti, Piqué, Roberto i Ter Stegen na golu. Što se tiče ekipe bosanskih youtubera, za njih nastupit će Braco Gajić, Edin Creations, Nuni, Nedim, Vedox, Vanini umjesto Meca, Bake, Kompleksaš, Imperator, Balkan Alert i Omčo na golu, nezamjenjivi Omčo koji umjesto vode pije jogurt. Bureci su poslagani svuda po golu Bosne i nadam se da neće proći ni jedan gol. Kreće Barcelona, Piqué do Messija. Da vidimo kakvu to majstoriju ima da demonstrira Barca na najtežem levelu. Nadam se da će vam se ova utakmica dopasti, da ćete uživati u njoj ma kako se završila. A daću sve od sebe da iznenadim veliku Barcu. Messi, odmah na startu problemi, ali izvukli su se bosanski youtuberi. Bake. Ovo su sve igrači koje nisam uopšte buđio sa ocjenama, dakle igram sa timom kakav sam našao i kada sam ih sredio. Sve je to neka sredina bukvalno, a Barca znate dobro kakva je ekipa i kako je namještena na PES-u, ali vidjet ćemo može li se do iznenađenja. Daću sve od sebe da odigram što bolje. Zaustavljeno ovdje bez prekršaja. I ovo sada nad kompleksašem nije svirano, ne znam zašto sudija stvarno pretjeruje. Biće aut za Bosnu, dobro je. Izvukao sam se dobro, pokušao sam da uposlim Bracu Gajića, ali nije prošla lopta. Piqué za Umtitija, Rakitic zatim Busquets do Vidala. Dembele se traži i bit će aut. Vanini je odradio sjajan posao ovdje. Problemi u 16 tercu, ali izvlače se nekako bosanski youtuberi. Omčo ispucava. Evo dobre prilike, ali ovaj put ponovo sjajna intervencija odbrambene linije Barcelone. Evo sada i jedne dobre kombinacije i dobre akcije za Dembelea. Dembele za Griezmana, Griezmann do Vidala, Vidal postiže pogodak. Vodi Barca. Arturo Vidal. Griezmann je taj koji je uvijek spreman da stvori neku magiju, da dobro uposli svog saigrača. Dao sam sve od sebe da do ovoga ne dođe, ali ova peta je uvijek kobna Griezmanna. Čovjek koji je stvarno spektakularan. Gledamo Barcin pogodak još jednom. Vidal je zatresao Omčovu mrežu. Pronašli su put do gola ipak, ali nadam se da bosanski youtuberi imaju snage da odgovore. Evo napada za bosanske youtubere. Evo šanse. I to dobre sada. 16-terac, šansa i dalje, ali izvukla se nekako Barca. Izvukla se Barca i to dobro. Sada i prekršaj.
Alba je kraj lopte, sama završnica prvog poluvremena i dalje vodi Barcelona. Ali bosanski youtuberi daju sve od sebe, bore se lavovski da održe ovu utakmicu koliko toliko u nekoj normali i da naprave neku akciju. Prvo poluvrijeme je gotovo, sudija daje znak u 33. minutu. Bosna je primila gol, Vidal je strijelac bio za Barcelonu. Jača Bosna u posjedu. I to mnogo. Ali ne treba odustajati, ne treba se predavati. Biće borba neprestana. Napašćemo sa svim sredstvima. Barsu, pa ćemo vidjeti dokle će to ići. Dobra peta ovdje. Nedim je sada kraj lopte. Lijepo teče i dugo ova akcija Bosne. Ali na kraju ništa, ovdje nije sudija ni prekršaj svirao, bio je. Kompleksaš ispao, to nije dobro. Ali izvukli su se. Izvukli su se momci u žutim dresovima, na kratko, sada će biti aut za Barcelonu. Moramo se boriti svim silama da dođemo do produžetaka. Morat će ovo lavovski da bude. 16-terac Barse, šansa za Bosnu, Nuni! Postiže Nuni pogodak! Evo bosanskih youtubera. U igri smo ponovo. U igri je Bosna. Vraća se sada u meč preko Nunije i ove sjajne akcije. Koju gledamo još jednu. Desetka, Braco Gajić, sjajno upošljava Nunija. I Nuni uspjeva da savlada moćnog Ter Stegena. Sada Barsa drhti. Kako lijepa akcija i kakav gol. Pravi spektakl, za sada Bosna ima produžetke. On je proslavio svoj pogodak. Kapiten je odradio sve onako kako je trebalo. Sada se treba braniti. Dembele zaustavljen. Ali Alba sada kreće u novi nalet Barsa, ali su ih uspjeli zaustaviti. Evo sada šanse da se kreira neka dobra kontra. Edin. Edin predvodi, brzi napad, šansa. Kakva prilika, odbila se lijepo ta lopta. Evo međutim nastavka ovog napada. I dalje traje opasnost. Nova šansa, slična situacija, zaustavljen Nuni nažalost. Zaustavljen nažalost Nuni. A moglo je biti još opasnije. Sada i prekršaj ovdje pametan. Pametan, zaustavljena je brza akcija Barsa. Rakitić je zaustavljen. Bio je žuti karton, sad ćemo da vidimo za koga. Za Vedoksa. Ali svaka čast. Prava i pametna odluka i akcija. Nadamo se da će ovo proći. Šta je sada svirao? Ne mogu da vjerujem da ovdje daje prekršaj. Ni za što je bukvalno dao prekršaj samo da bi ovi postigli pogodak. Sad je opasno. Znao sam, to je to. Messi postiže pogodak, vidjeli ste i kako. Ipak Rakitić je ovo bio, mislio sam da će Messi da izvodi. Ali Rakitić je strijelac gola, vidjeli ste na koji način. Bukvalno im je namjestio top poziciju. Imamo lošu situaciju i sa golmanom i sa živim zidom, sa svime, znači jednostavno ovakve situacije su poklon. Prima Bosna gol, nažalost. A taman sam se ponadao produžecima, bilo je blizu. Bilo je blizu, sad će teško da se nešto uradi u samoj završnici.
Evo, međutim, dobre akcije za Bosnu. Ima nade. Ali i to je zaustavljeno. Teško, sada već teško. Sada Barca diktira tempo. Evo, međutim, posljednjeg napada za bosanske youtubere, šansa, gol! Ulazi u mrežu ova lopta. Edin je strijelac pogotka, nevjerovatno. Imamo 2-2. Ako ništa, bar produžeci, pa neka se izgubi. U posljednjem minutu se desila ta nevjerovatna akcija. Pogledajte Nunija. Kakva lopta u prostor. Edin umalo da odbrani Ter Stegen, mislio sam da će proći pored gola, korner koji ne bi mnogo značio. Kakva akcija. Nuni do Edina, kakva završnica na kraju. Lopta je prošla nekako iza leđa Ter Stegenu. Bilo je jako opasno. Sada već sudija treba da svira sudija, kraj, gotovo je. Uspjeli su momci da izvuku velikih 2-2, 90 i nadoknad. Ipak nema produžetaka, prijateljska je utakmica, 2-2 smo završili, nadam se da ste uživali. Uzet je bod velikoj Barceloni, ukoliko vam se video dopao obavezno lajkujte, komentarišite i subscribeujte se na moj kanal. Veliki pozdrav za moje zmajeve, vidimo se uskoro u nekom novom videu.